Slušate podcast Izvrsne priče. Ovo je mjesto gdje ćete upoznati posebne autore i njihove još posebnije priče. Otkrićemo vam priču iza priče, onu o ideji, o nastanku i stvaranju priča koje obožavaju i mali i veliki. Usudite se, usmjerite svoj pogled u drugi svijet i otkrite izvrsne priče koje vas tamo čekaju. Krenimo! Dragi slušatelji podcasta Izvrsne priče, evo nas u novoj epizodi. Moje ime je Marijeta Matijaš i donosim vam zanimljive priče koje se kriju iza knjiga i njihova nastajanja, a koje vas čekaju u našoj i vašoj online knjižari Pogled u drugi svijet. S nama je danas Judita Kralj, autorica zanimljivih naslova za djecu, a to su redom Zagonetke za mudre glave, Mudre zagonetke za glave, Kraljevstvo šupljeg zuba i Moj prvi dnevnik čitanja. Za sebe kaže da će jednim dijelom i sama zauvijek ostati dijete jer želi uveseljavati djecu. Pa Judita, dobro nam došla. Hvala, dobar dan. Judita nam je u Karlovcu gdje živi sa svojom obitelji i radi u jednoj karlovačkoj osnovnoj školi kao stručni suradnik pedagog. Je li to točno još uvijek? Je, još uvijek. Za sada evo na maloj pauzi, ali svakako nakon porodiljnog nastavljamo na istom radnom mjestu i u istom tonu. Evo, velik dio dana zapravo provodiš s djecom. Jesu li oni pokretači tvojih ideja i inicijatori tvojih priča? Apsolutno. Da se ne bavim toliko djecom i da nisam toliko s njima, vjerojatno mi ni ovakve ideje ne bi tako padale na pamet i okupirale me, pa definitivno oni imaju utjecaj na to. I moje dijete i druga djeca, školska, veća, manja, definitivno sam se u tom poslu pronašla. Kako to onda izgleda na radnom mjestu? Dođe dijete sa nekakvim poteškoćama, s nekim svojim dječjim problemima i odmah ideja za priču ili? Pa zapravo čak ne ni iz tih svakodnevnih situacija, nego više općenito. Jer kad ih gledam, toliko su okupirani tim mobitelima, društvenim mrežama i tehnologijom, da sam jednostavno smatrala da bi bilo dobro poduzeti i učiniti nešto što bi ih vratilo knjigama i čitanju, pa sam na temelju toga sam bazirala cijelu svoju priču, ali recimo ove nekakve stvari svakodnevne iz prakse ne koristim to kao neki alat za pisanje. To je više ovaj dio profesionalni koji imamo za sebe. A dođu li ti djeca i onda kažu ja imam ideju za knjigu, možeš napisati nešto po tom pitanju? Oni to jako podržavaju jer smo mi čitali zagonetke i kod nas u školi i to im je bilo super i znali su doći nakon toga kao da su i oni nešto smislili, ako želim zapisati, ako mi to može pomoći, bilo je takvih razgovora. Je li bilo nekih zanimljivih ideja koje se želiš prisjetiti i možda podijeliti s nama? Pa evo sad mi konkretno ne pada ni jedna na pamet zato što meni je neki put teško odgonetnuti njihove zagonetke. Tako da nisam ništa posebno još ubilježila, ali uglavnom dođu s dobrim idejama. Samo kažem, oni bi isto tu malo ubacili rime i svega, pa to onda dosta bude teško za odgonetnuti. Čak i meni koja se dala sam se u zagonetke, ali njihove su mi uvijek još malo prezahtjevne ponekada. Aha, znači oni su dobri testeri zapravo tvojih zagonetki. Jako, da. Ali mi odrasli moramo još dosta toga naučiti da bismo odgonetnuli njihove. Evo, objavila si do sada 2 zbirke zagonetki. Je li bilo teško osmisliti te zagonetke? Znači one moraju biti edukativne, poučne, moraju biti zanimljive, zabavne i još k tome rimovane. Pa u principu taj posao ko posao pisanja i smišljanja uopće nije težak u momentu kad imaš inspiraciju. Onda je to nešto najlakše na svijetu i zapravo to sam već kad god razgovaram s nekim o tome kao pa kako se toga sjetiš. To je jednostavno nalet inspiracije i to nije posao koji se možeš sjesti ujutro i reći danas idem pisati ili danas ću nešto kreativno i konstruktivno osmisliti. To jednostavno tako ne funkcionira, ali onda kad krene nekakav nalet razmišljanja i ideja i svega, onda je to toliko teško zaustaviti da sam se neki put čak noću ako bi se probudila pa ne mogu zaspati, sam znala na mobitel zapisati nešto što mi je taj čas palo na pamet jer bi do jutra zaboravila, pa to izgleda dosta onako kreativno i umjetnički, ali kad je taj nalet inspiracije onda to bude stalno. Tako da su zagonetke zapravo i jedne i druge nastale kad bi sve zbrojila 2-3 dana.
ali onda dođe period kad se jednostavno isprazne sve te ideje i nešto na silu se ne može napraviti. Čak sam tako u tom jednom naletu slobodnog vremena, ne inspiracije nego baš slobodnog vremena, krenula nešto pisati i te kasnije sam vidjela da je to jako loše, da to uopće ne funkcionira kad sam išla pisati zato što imam vremena, ne zato što mi je nešto zaintrigiralo me i tako da bi to zvučalo dobro. Tako da evo, stvar je u inspiraciji, a ne u slobodnom vremenu. Odlično, odlično. Što ti je bilo najizazovnije možda napisati, evo osim zagonetki koje su kratke i rimovane, tu mislim da je zapravo forma bila ta koja je malo diktirala cijelu priču, ali napisala si i dosta dugu priču Kraljevstvo šupljeg zuba, ilustriranu priču za djecu i tu imamo još neke nove buduće naslove i recimo to tako, sad su još u fazama rukopisa. Što je bilo najizazovnije u smislu ne samo pisanja, nego možda i promišljanja kao dijete? Zapravo, što bi bilo kao najizazovnije, smatram onaj dio u kojem to treba predstaviti na edukativan način, a da to i dalje bude dječje i zanimljivo. Jer eto, u radu s djecom ako sam nešto naučila, kod njih ništa ne ide na silu, niti na nekako ti nešto moraš ili to se tako radi ili tako je to pravilo, to kod njih ne igra. Ali kad im se nešto upakira u njihov dječji rječnik i na razinu koju oni razumiju, koju su oni u stanju pratiti, to je onda dio koji njih zaintrigira, koji dopre do njih i koji na kraju krajeva ima smisla. Tako da je trebalo to napraviti na taj neki njima blizak i pristupačan način. A ono što je recimo, što su mi drugi osvijestili koji su čitali, jer ja imam svojih 10 suradnika koji čitaju rukopise i od kojih primam mišljenje nego što to uopće dođe do vas ili dalje. Bojala sam se da je malo priča predugačka, odnosno da ne mogu toliko dugo zadržati pažnju, ali zapravo ispostavilo se kad čitamo priču, a koju čitamo za vrtićku dobu, dio toga ja prepričam, parafraziram i tako dalje, da zadrži smisao i da mogu pratiti. Oni veći mogu cijelu priču pročitati do kraja, a recimo dob koja je granična nekih 9-10 godina već to mogu čitati sami. Tako da možda mi je bila najizazovnija ta dužina teksta, količina, forma i tako dalje. Tu bi se ja raspisala, ne imajući u vidu da to ne čitaju odrasle osobe nego djeca. I dobila sam par puta baš zanimljiv komentar za Kraljevstvo šupljeg zuba. Zamolili su me da piše malo kraće priče, jer kad se djeca navuku na to, oni znaju cijelu priču od početka do kraja. Pa je jedan tata probao skratiti, onda mu je rekla curica, ali tata ne, preskočio si. Aha. Znači, dakle, mališani jako pozorno slušaju tvoje priče. Da, evo, stvarno, baš i kad imamo gostovanja, onda uvijek nakon čitanja postavimo par pitanja. I prvo nekakva lakša kao i kasnije bude uvijek nešto teže, nekakva stvar koju sam možda jednom spomenula ili nešto i uvijek me iznenada, on uvijek bude bar netko ko stvarno toliko pažljivo sluša da je upamtio do najsitnijeg detalja, tako da eto, normalno da me to razveseli. Koje su ti teme najdraže? O kojim temama možda još nisi počela pisati, ali želiš, evo, što želiš današnjoj djeci predstaviti? Ono što je, recimo, vidim da me inspiriraju neke stvari koje zapravo ja smatram važnim u smislu u kojem želim svoje dijete odgajati i nekako mi je to osim tih, ajmo reći, edukativnih, zdravstvenih, preventivnih tema. Mislim da je meni najbliže leži ovako nekakva problematika nenasilne komunikacije, zajedništva, prijateljstva, obitelji. Mislim da je to ono nešto u čemu bi ih trebala poticati. Jer opet nisam sad strogi protivnik niti tehnologije, niti mobitela, niti ničega, jednostavno živimo u vremenima u kojim živimo, niti svom djetetu branim crtić ili takve stvari, ali mislim da se dosta zbog toga otuđuju jedni od drugih, da malo gube na vještinama komunikacije i tako dalje, pa mislim da bi u tom smislu trebalo ih poticati i odgajati, naravno kroz priče, ali i živi primjer u svakodnevnom životu.
Imala si puno promocije gostovanja po cijeloj Hrvatskoj, jer zadnje si rekla da si bila na Korčuli. Kakve su reakcije djece, ali i odraslih? Posebice mislim na knjižničare ili na profesore hrvatskog jezika ili na učitelje razredne nastave. Evo što oni kažu? Pa za sad evo stvarno nisam naišla na negativne reakcije i to mi je drago. Ljudi jednostavno su veseli općenito kada dolazi netko ovako malo vanjski pa djeci malo promijeni dinamiku dana. To im je super, jako su dobri su slušači, djeca, odrasli i puno puta mi se dogodilo nakon gostovanja da osim djece da su i učiteljice ili knjižnice htjeli isto uzeti za sebe po neki primjerak, za svoje obitelji, za svakodnevni rad u školi i tako dalje. Jednostavno prepoznaju vrijednost toga i stvarno podržavaju to, potiču i bude to onako vrlo simpatično jer eto, djeca su onako zahvalna, njima je više manje puno toga dobro, ali kad se morate predstaviti pred nekim koje je i vaše dobi i vaše struke i dugo u tome i sve, onda jednostavno tu neki put bude stvarno malo i, pa neću reći treme, ali nosim određeni dio odgovornosti za to što predstavljam. Kakva su današnja djeca? Čitaju li? Je li ih lako motivirati? Evo, koji su tu izazovi ne samo kod čitanja, nego i kod pisanja? Oni čitaju zapravo dovoljno. Po meni bi uvijek moglo to i bolje i više, ali to je zato što ja to volim i to su nekakvi moji interesi, pa uvijek smatram da tu još ima prostora za dalje. Ali generalno ne čitaju oni baš toliko malo. I ono što sam primijetila, zaista ima u vrtićima djece kojima roditelji puno čitaju kod kuće. U vrtićima se puno čita, imaju predspavanje, priče i tako dalje. I to nije ono nešto što mi neko može reći pa sad ja kažem pa da prvi čitate, to se vidi. Vidi se da djeca zadržavaju pažnju, da slušaju, da komentiraju, da pitaju, znači da je to nešto što je njima svakodnevno i poznato i da se oni u takvim načinima druženja i komunikacije stvarno snalaze. Tako da čita se, a ono što kasnije se dogodi, nešto na što ne može nitko od nas utjecati je i nekakva moda i utjecaj vršnjaka i tako dalje, gdje je popularnije raditi nešto drugo i gdje zapravo ako čitaš nisi dovoljno in i nisi u nekakvim fora aktivnostima, pa onda neka djeca vjerujem da i zbog toga ono što bi i više da malo smanje. Ali generalno nije situacija uopće toliko kritična, stvarno ima čitača. Eto, samo trebamo biti ustrajni da ti čitači i kasnije budu čitači, aktivni čitači, a da to ne ostane negdje u nižim razredima osnovne škole, nego da im zaista knjiga bude prijatelj tijekom cijelog školovanja i kasnije. Kakva si ti bila kao dijete? Je li knjiga bila u tvojoj desnoj ruci u svakom trenutku? Ne, nikako. Sjećam se, kad sam bila manja, vrlo sam rano naučila čitati s 4 godine i onda su mi, normalno i moji su me onako ohrabrivali i poticali u tome, ne silili, nego baš ohrabrivali kad sam ja pokazivala interes. I znam da sam za većinu prigoda bi mi darovali neke knjige. Sjećam se točno kad sam dobila Hrvatske bajke i priče. Znači to sam pročitala milijardu puta. Onda, pošto nisam išla u vrtić, baka i deda su me čuvali kod kuće, pa me mama jednom našla doma da čitam Hrvatski domobran jer nisu imali više ništa drugo, sve sam pročitala. Onda sam dobila taj neki ratni časopis pa sam i tu trenirala čitanje i tako dalje, ali nije mi, recimo, to mi je bilo fora jer je to bilo nešto za odrasle pa sam tu vježbala, to mi je bilo super. I onda kad je krenula škola su mi nekako svi ti naslovi bili, neću reći neinteresantni, ali premalo izazovni i nedovoljno motivirajući, ajmo tako reći. I naravno da je došlo onda doba i puberteta i svega da se čita jer se mora, da pročitaš svaku 5. stranicu lektire jer tak se to radi, kao ne čita se, to nije cool. Pa je došla srednja škola gdje opet možda literatura poput Ilijade, Odiseje i ne znam, Evgenij Onjegin ili nešto nije bilo toliko interesantno. I zapravo sam krenula čitati nakon što sam završila srednju školu, tu sam se baš sam se aktivirala jer sam krenula birati naslove zapravo koji mene zanimaju, interesiraju i gdje sam imala tu neku slobodu izbora, što je bilo jedno s drugim super kombinacije jer nije bilo mora se,
nije bilo ništa pod pritiskom, ništa dosadno, ništa odbojno, sam sebi kreiraš svoj taj neki čitateljski put i tu sam se našla i od tad baš čitam. Eto, koji je tvoj savjet kao stručnog suradnika, pedagoga, roditeljima, nastavnicima po pitanju ne samo čitanja, nego općenito, ja bih rekla, druženja s knjigom? Pa mislim da je važno birati teme koje djecu interesiraju. Ima baš puno dječje literature, ima izvrsne literature i kako sad gostujem po tim knjižnicama, stvarno mogu reći da se jako puno radi na tome da se izbor literature za djecu širi i mislim da ima za svakoga po nešto. I ako neko dijete voli, sad ću reći, životinje na farmi, sigurno ćete naći neku slikovnicu koja se bavi time što njih zanima. I to će njih potaknuti na čitanje. Ako djevojčicu koja voli lutke silite da čita o autićima, tu produktivnosti neće biti velike sigurno. Ali kažem, svako od njih nađe nešto što je blizu njegovim interesima i na taj način se povežu i sa slikovnicama, kasnije i sa većim, sa opširnijom literaturom i tako. Mislim da treba pratiti njihove interese i da je u tome glavni ključ. Glavni ključ. Evo, da pomognemo pratiti sve te naslove, ali možda čak i kao motivacija, tu je i mali, moj prvi dnevnik čitanja koji si također kreirala. Što je pozadina toga? Moj prvi dnevnik čitanja sam zapravo napravila potaknuta ovako ovim dječjim radosnicama koje se mogu kupiti i za djecu i koje sam i sama dobivala kad sam postala mama. Ono što je recimo meni interesantno, možda nije svima drugima, ja sam stvarno tip koji voli svašta bilježiti, pisati nešto, voditi nekakve dnevnike, uspomene i tako dalje. Meni je u tom smislu bilo interesantno, zašto ne bi, jer stvarno ima djece koju mame potiču od rođenja na čitanje i slušanje priča, da nekako te svoje prve trenutke s knjigama zabilježe i da im to bude uvijek neka uspomena na to da su od početka bili prijatelji s knjigom i da kad dođe onaj moment kad požele odustati i kad požele napustiti knjigu kao svog prijatelja, da zapravo uvijek imaju neki podsjetnik na to da ih te priče i taj svijet mašte i veselje i razigranosti prati od početka. Dakle, kao jedna radosnica, ali u kontekstu čitanja bi to bilo. Tako je. Znači, unutra mogu se bilježiti njihove prve slikovnice, pa ne znam kada su postali članovi knjižnice, što su najviše voljeli čitati, neke njihove najdrže likove da zabilježe, pa recimo što su mame voljele čitati, što je onako nekakva obiteljska pozadina, imali tu perspektive za čitanje, jesu li mame, tate, bake, djedovi bili čitači ili nisu bili više za to zainteresirani nego više za nešto drugo i tako. Uglavnom kad se ispudi, kad bude to kompletno završena radosnica, onda to stvarno bude jedna lijepa uspomena na razdoblje od rođenja do polaska u školu. Odlično. Što nam novoga spremaš? Evo, u 2 godine izašle su 4 tvoje knjige, računajući i ovaj dnevnik čitanja. Da ponovimo, to su Zagonetke za mudre glave, Mudre zagonetke za glave i Kraljevstvo šupljeg zuba, plus dakle ovaj koji smo spomenuli sada, Moj prvi dnevnik čitanja. Što je sljedeće? Što je sljedeće? Da se mene pita, bilo bi toga toliko puno. Izdavala bi i češće, ali ono što, evo stvarno moram reći, nije nikakva niti kritika niti nešto, jednostavno bih i više izdavala, ali naravno pošto radim kao samo izdavač i nisam vezana uz nikakve nakladničke kuće i tako dalje, problem su tu neminovno uvijek financije koji ih treba, jer to je sve proces koji košta od početka do kraja i jednostavno to kad radiš sam, onda je to malo sporije nego kad bi te netko drugi poticao i sponzorirao u tom smislu. Ali eto, pripremam jednu slikovnicu isto edukativnog karaktera, više o nenasilnoj komunikaciji, o rješavanju sukoba, svađe i tako dalje. To će biti jedan mali hint, ali neću reći sad sve dalje jer onda pokvarim iznenađenje. Ali eto, reći ćemo do tuda i ono što planiram, odnosno što sam već napisala jedan dio, a planiram da to bude neki serijal, to su dječji kriminalistički romani. Po uzoru, recimo, to mi je bilo jako fora,
Sherlock Holmes postoji prepričana verzija za djecu i to me potaklo, to mi je toliko bilo fora, mislim da na hrvatskom ima 7 ili 8 naslova koje sam pročitala ove godine i to mi je bilo ono hit jer je stvarno nešto nekakva literatura koja je zapravo namijenjena za odrasle, prepričana je u verziju za djecu i fantastična je. To me oduševilo i pokušala sam se nekako usmjeriti u tom smislu jer je to isto žanr koji ja najviše volim i onda kad sam povezala i kriminalistiku i djecu i nekakve super naslove došla je jedna jako dobra priča koju moram još naravno malo i doraditi. Kad je čitam više puta uvijek nađem nešto što bi dodala, ali u principu sad sam u pisanju tog serijala kriminalističkih romana za djecu. Rekla bih da se nisi opredijelila baš samo za jednu životnu dob, nego od praktički pelena pa sve do škole, odnosno čak i viših razreda. Pa ovo bi čak bili i viši razredi, zato što jednostavno to su neki sadržaj i terminologija koja ipak, kad vidim kojom terminologijom djeca barataju u određenoj dobi i mislim da bi ovo stvarno bilo nešto za više razrede, možda ne baš, ajmo reći, za 8. prelazak već u srednju školu, oni su već stvarno ozbiljniji, ali recimo 5. i 6. razred svakako. Ima li tu neka omiljena dob koju želiš, kojoj se želiš više približiti ili sva djeca? Pa vidite da ja idem od do, kako ste rekli, od početka, pa onda kažem ajde super, sad su ovi do 4. počeli čitati, ajmo sad nešto napraviti za 5. i 6. Na kraju za 2-3 godine ću već pisati za odrasle. Mislim, šalim se, nisam još baš u tom usmjerenju, ali eto, nemam nekakvu strogo ciljanu publiku koju bih htjela obuhvatiti. Nekako mislim da dobra i lijepa riječ i zanimljiva riječ da treba naći put do što većeg broja čitatelja bez obzira na dobu. Apsolutno se slažemo. Evo, ovim riječima zapravo i završavamo današnji razgovor. Hvala ti puno na ovim zaista lijepim i vijestima što se tiče novih naslova, ali i svemu što si podijelila s nama. Veselimo se zaista tvojim uracima i uopće ne sumnjamo da će biti i zanimljivi i poučni. Hvala ti na gostovanju. Želimo ti puno uspjeha da evo svoje priče, zagonetke, pitalice i druge kreativne stvari približiš što većem broju djece. Hvala vam puno, evo to je zaista nekakav moj najkraće rečeno cilj, približiti sve ono što sam pripremila što većem broju djeci, to bi me posebno usrećilo. Eto, mi ćemo te pratiti i dalje i nadamo se biti dobri suputnici na tom putu da zaista tvoja djela dođu do što većeg broja malih čitatelja, ali i velikih čitatelja jer svi mi imamo dijete u sebi koje ponekad baš voli pročitati neki dječji roman ili neku priču za djecu. Evo, dragi slušatelji, Juditu možete pratiti na Facebooku i Instagramu na profilu Moj Lav, a njezini su naslovi dostupni i u našoj online knjižari Pogled u drugi svijet. Potražite ih, naručite, razveselite svoje dijete, ali dijete u sebi zaista nećete požaliti. I dok nam Judita marljivo priprema nove naslove koji će nam zasigurno biti povod za nove razgovore, mi vas, dragi slušatelji, pozdravljamo do nove epizode Izvrsnih priča. Hvala vam što ste bili s nama i do slušanja.